Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua Malulia Magelia Matar Tanjip Auhan Kichkan Ogilegon Pelegona, Rechegamos Canchilla Patawan, Kunang Sábado, Pusak Punchau, Agosto Quilla, Agosto Guaira, Ogilegona Pelegona, Yaka Piña Tari, Culiachcanchi, Culiacona Pelegos, Patetaño Timperima Cuicuile, Untajaliare Peja, Oranchic 8:08 de la noche. Malay mama imam kai pasakon kai wamanga llaqtapi ninaraura iba oqlaykun palaykun kunayan chaykunata rikichigap challasunchik yakunayan chaykunata chigap challasunchik oqichalay panichalay ima hinallam kachkankichik usisqachu lakisqachu qaqayakunan ña chaykamuchkanchik ña yapatawan willakuykunata qhipikuykuspa aparikuykuspa kunan wawqiykuna palaykuna qhawarisunchik ancha llakiyta kunan instante wawqiykuna palaykuna kunan instante ancha llaki kachkanriki kay Huamanga llaqtapi Mampasakun kay Cuchipampa ninchirqaw kay Chamanapata ukun Vía Los Libertadores Chamanapata salida Lima chay ukun kachkanki Cuchipampa chaypi ninaraura wawqiykuna palaykuna wasitaruparullan kunan más bien chayta qhawarinanchik wawqiykuna palaykuna kunan ya churaykusunchikña mejor churaykusunchikña. Puta, la casa entera. Señores, miren, prácticamente la casa entera se va a hacer. Se está destruyendo todo. Es un infierno. Joven, ¿hay algún herido o algo? ¿O todos han podido salir? Material noble, guasi. Pero todas sus pertenencias ya, ¿no? Ya fueron, ya. Pucha, qué pena. Bueno, es lo que puedo filmar, obviamente no voy a ingresar, pero como se ve, es un completo infierno, se puede ver. Kunan kawap sinallaram kallpakachachka ñagamanta kallpakachachkarqa patrulla ambulancia kunanllapas chaqaya carro waywayakuchkan ambulancia bomberos liwa wawqiykuna palaykuna kay Cuchipampa altumpi kachkan ninarauray. Puta, va a reventar esa bomba. Tomen distancia, dice que hay un balón de gas por ahí, puede reventar. Tengan mucho cuidado, aléjense. El balón revienta y los escombros pueden volar. Wagna turupakuchka ahta chaychapi paralizaykusunchik. Malay mamanachuskay sumaqchata churikuchakun kay sumaqchurachaykusunchik. Ahora sí. Ahí está. Waychu wawqiykuna rupakuchka wasi. Material noble wasi pungun awqasqa. Kay Cuchipampa pampa chay pampa altu changachkan carretera wak pilakuchulawman riq wak altunta. Chay piriki kay pasakurun chay pukllananku turpukllananku pampa kachkan chay hanan kachkan carretera Vía Los Libertadores poco chay sí, la explosión puede hacer que vuelen la calamina, las tablas. Sus niños, por favor, tengan mucho cuidado. Mototaxi, salga, sal hijo, sal. Va a entrar los bomberos, sal hijo, va espacio. Grabación más o menos tutachayko. Ahí nadie con angamaps, vaya con ambulancias. Voy a intentar acercarme un poco más. Dios, esto está horrible. Escalera, alto manga, justo carretera, escalera. ¡Agua! Como se puede ver desde acá arriba,
Esto está fuertísimo, señores. Es un incendio. Las autoridades ayudan, pero definitivamente la casa está perdida. Es una verdadera emergencia, señores. Y es lamentable. Probablemente esta familia lo ha perdido todo. Bueno, es casi una realidad. La gente está intentando ayudar. Han sacado balones de gas, obviamente para evitar que pueda haber consecuencias mayores con explosiones o parecidos. Rikai no creo na palego na pasa con Puta, la casa entera. Señores, miren, prácticamente huk video ta kai ko sunch por achka video ko nam kachka no creo na palego na altun man altun chamana pataman justo bien lo libertaron de grabas con kai. Kaya kuchipampa kaya justo kay pampa pampa itu chang kaya kuchay Vía los Libertadores alto nyata Vía los Libertadores ahí está kay flecha trae con kay micha Vía los Libertadores kay Hawaii Wagner bruta kuchay horno ao griego na horno roparon Fugacho cara y maya cara horno requewak alto picán re horno jacara que ora cuchipampo cuchapucha venida talias nisram pinche punta horno histórico alto pillo nota cha hornos robaron y ya está, Ayacucho, Río Seco, Sanchi, Chimpa, Río Seco, Cuchipampa, Nina Parupasca, Horno, Griego, Valegona, Rupa, Alin Intichabana, con Angama Sinalara, Meche, Way, Ayacucho, con el carro cona. Arinya katota chay ko tarak me way mis panglik kapal muchkara pa yapa nakona yapa ambulancias patrullas chay ko na ima pin chay ko rekachang chay pichpelea imas pang kuchuna korong ko defensa chikachkanko dispanakachi ahí está a ver hupas video kachkanchosme Ojelegona, Palecona. A ver de otro ángulo, vamos a ver ya otro ángulo. Bueno, Kayahaya. Ahí están los heridos. Samun acción. Erikiris Raconata. Ojelegona, Palecona. Aparimon Coca y Centro de Salud de Belén Nishangman. Ahí están todos los heridos. Kiris Racona. Amachas Ranco Perique. Ruparo Llanco, Jeje Paro Llanco, Ojelegona, Palecona. Nichkan Koreke, Kaina Ninaraura y Katen, Jamanas Kuti Gonacho, Bombero con Facilidad con Ampaj, mejor que Campo Tadejana, afectas con una Capten, inmediato Doctor Takayana o Doctor Apana. Nispaniscanco desde Samu Ayacucho, Palecona inmediatamente. Diferentes fotos, videos, chora de Camongoña. Horno Tarrequi lo roparon Paraguay, Chataca y Cuchipambape. Así que hay fotos con la mayor parte, ya pachalan medio de comunicación piñamuca y Ninaraura a nivel Ayacucho, Palecona, Palecona. Esto es peligro, que Cuchipampa picunan puncha o pasa con un horno, horno roparon. Kiris jajaikaya chaira, así que resumen con ata choramonjaco, o jalegon pajalecona. Resumen chaira, jajaikaya kiris ja, y me apagaron goña, macharon goña, mananyam, con
nankuñachu qaparimunñachu mana ninkunan bulliamunñachu ñuqaqa bulliyakamuchkaran más o menos 6 de la tarde chay horata tutachaykuy horata achkichawanraqmi ambulanciakunaq kallpakachachkanriki yapanaku serenukunapas patrullapas bomberokunapas huk riki way nispa kunan sosegaramunñam ña ama chaykuyankuña luego llaki riki wawqillaykuna palaykuna vecinokunapaq a ver yapatawan qhawachaykusunchik kay partichata ahí está kay material nogueramqa wasi Puta, la casa entera. Señores, miren, prácticamente la casa entera se va a hacer. Se está destruyendo todo. Es un infierno. Joven, ¿hay algún herido, algo? ¿O todos han podido salir? Pero todas sus pertenencias ya, ¿no? Ya fueron. Ya. Pucha, qué pena. Bueno, es lo que puedo filmar. Obviamente no voy a ingresar, pero como se ve, es un completo infierno, se puede ver. Es lamentable, de verdad. Está consumiendo todo. Gas miskapachkasqa gaseos me tojearon wawqillaykuna palaykuna pimi kay ninarawraq. No. Gas me kakuchkan tojearon con Tomen distancia, dice que hay un balón de gas por ahí, puede reventar. Tengan mucho cuidado, aléjense. El balón revienta y los escombros pueden volar. Chayn pasakurun wawqillaykuna llaki kay kuchipampapi imapas mas willakuyaptin pajarin rik ampliachkasunchik kay kirisqa liwchik imachantapas liw riki wawqillaykuna palaykuna tukukurullanku o sea ninayruparon imachantapas tremendo. Yapatang qhawachaykusunchik way inti chawanraqmiki rupakuchkan. Bueno, kay vecino de wawqillaykuna palaykuna kay vecino de kuchipamapalao chaymi kay cámara grabashqakunataña qhawarishkanchu wawqillaykuna wasi rupakurun kay kuchipampalawpi. Bueno, waka willakuykuna kachkan wawqichaykuna panchaykuna dejachaykusunña kay willakuyta vecinokuna baldekuna manguerakunawan bomberokuna amachallanku gas chusmi tojearusqa suwaknakurun y tener bastante cuidado hornokunaq manami tojeanchu wayka hornotaq kan kay ñuqapa sonaypi cantidad wawqillaykuna palaykuna kay kuchipampa urachanpi antiguo horno dueño wañukunña huknin kasqanmanta horno kakura churinkunapas chay hornoyuqlla karqa chaymantaqa churinkuna riki panadero uk lawkunapiña kunan kay altuchapiña horno kachkan kay wasi qhipapipas kachkan horno chimpamis kachkan horno mas waklapipas kachkan hornollaqa kay sirkakunapi manam wawqillaykuna kaynataqa rupanchu es algo pasado. Balón gaseos me toje marospan riki rataron hukunamanña yantapas chaypi karqa
Chaynallataq karqataq chaypi seguramente imakunapas cartones o pachaman mueblekunami imamanpas pegaron hinaspaq lliw ñarika rupakurun kay total wasi destruiw wawqiykuna pallaykuna teranoble wasi. Bueno, chayllapin dejaykusunchik kay partito wawqiykuna pallaykuna nishkanchik pajarin ruwaraykusunchik kunallapas wasi nimunchu manacha pajarin masta ampliachkasunchik kay asuntumanta wawqiykuna pallaykuna. Chaynallataq justo kay climamanta kay Cuchipampa nina rupaykunamanta qhawarisunchik hinaspa nisunchik riki wawqiykuna pallaykuna de que pajarinmantas wawqiykuna pallaykuna ña qallarikuchkanña o qallarimunqaña nisunchik qallarimunqaña ima runtupara chikchipara chaysi qhawanya kananchik kuytintin suyananchik principalmente wawqiykuna pallaykuna ama llaqtanchikta tukurunanpaq ya principalmente llaqtapi aunque ciudadpiqa riki bombeo kuyterukuna kachkanmi kuytero ninchikmiki eso no es insulto sino son su profesión kuyterunchikuna kachkanmi kay Huamanga llaqtapiqa aunque sea balallatapas tuquyachinqakuchiki policíakuna chakrapim una especial kuyterunchikuna kanan wawqiykuna pallaykuna así que chaypaqmi kay willakuy niwachkanchik de que pajarinmantas ña runtupara chikchipara qallarimunqaña pajarin domingo kunan kachkanchik sábado pajarin domingo lunes martes 11 de agosto chayna niwachkanchik Servicio Nacional de Meteorología Hidrología del Perú Senami aviso meteorológico nisqanta chay niwachkanchik chayamunqas para qanipamantu willashqaychu runtupara chikchipara lasta alto urqulawkunapi chaynataq wayrapas rayupas chaynataq kay costa altunkuna kay Andeslawpi qhawanya kananchik nispa Senami willamwachkanchik kay cambio de clima riki ña yaykumuchkanña kay paratimpu kay chiritimpu wawqiykuna pallaykuna ña usya timpu riki tukupaykuchkanña ña septiembremanqa riki primaveraman willasunchik entonces kay cambio de temperatura cambio de clima cambio de estación yaykumachkanchikña mayjin suyukunas afectasqa kanqa wawqiykuna pallaykuna según kay willakuymi hina chunka tawayuq marca suyukuna Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Lima, Alto Urqukuna, mana Lima capital chua. Imenta Lima tajarunto para kay capital chayan nispankunaqa chayanqa llullañam niwankichikmanpas mana Lima kay capital kay costa patampi pero Lima como región Lima alto urqukamami hamuchkan wawqiykuna pallaykuna chay alto urqu lastanankamami riki hamuchkan chay alto urqukunapi riki incluso kay rimaq mayu pajarin chaymanta pachami kay Lima wawqiykuna pallaykuna chaytam chayanqaqa unaq piensa Lima kaptin ima kay kapita runtupara chikchipara Limata chayan ninkichikpas aclarando Moquegua Pasco, Puno y Tacna wawqiykuna pallaykuna principalmente kay centro sur wawqiykuna pallaykuna niwachkanchik centro surtas kay mas afectallawasunchik centro sur mamallay mama Huancavelica Huancayomanta qallarin Juninmantam qallarin Juninpi wachkan Huancayo Junín, Huancavelica, Ayacucho, chaymanta qallaraykuspa chaymi centro sur ñataq Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, chaymi ki sur. Así que qhawanya kananchik kuytintin suyasunchik mana chayqa tukurullawasunpis. Chaynallataq
Sapapuncha oriki kay alza manta rimach kanchi alza de precios. Jaina puncha orimar kanchi alza de combustible. Panadero kuna ni muchkan ya tanta pas suben gañam nispa. Liu subikuchkan ogregon se viene paquetazo combustible pas ñas 26 soles maña hay paro. Kunan ñataq rimasunchi pescado manta pero kayqa waka norte laope, Piura laope, ogregona palegona chaymanta chaymuchkan y seguramente poco a poco chayna listachkasonchik huklaw zonakunatapas. Porque sapa zonamanta reportekuna riki chayamuchkan poco a poco waka Piurapis kunan por ejemplo caballa chay challwa kachkan 35 soles kilo. Cachema nisjan chalwa 25 soles. Cabrilla 28 soles. Chaynamansi sobicoro. Timpumpeja más baratos aujlegon pregona. Nichkan aslayarunsi chalwakuna. Chaynallataq pullutañas ronarantichkan porque costalapiaja pescado más barato cuestan y pescado también coco conanga pullutaña antes pullupas chay gripe abierto un pata sosegaykon chay estado de emergencia mancho jallaygamuch karqa kuchurayta naspan puribi muytaña antes chaymi sosegaron oglegona pallaykuna chay piuranukunata afectachkan nichkan. Entonces, por zonas, ya jabaron chincha, combustible tapso, jabaron chincha por zonas, diversas zonas con amanta, muchkan reke chay willakuykuna, kunan ñataq, antojana puncha panadero con amanta, kunan ñataq pescado manta, pero norte la manta. Y seguramente que punchakunapi, imagínate tu norte la manta, porque wak norte pimiki kachkan fábricas de pescado, ogregon pelegona. Kay Trujillo pimkakuchkan fábricas de conserva. Ikapeja kanchu ma fábrica conservaja waka Trujillo pimkakon. Chaymi que wak norte mi que kay challwa pallaqtanga oglegon playkuna. Kaytaq kanmi kay costanchikunapi kay cercapi pero manam achkachu huk iskay challamiku wak norte pimisaqariki. Suyullaña ogleykuna pallaykuna. Fábrica, más anacha, más fábrica, más anacha, más fábrica, cantidad de fábrica de conservas pescado, harina de pescado, hasta Guairampas, Wakpeja, Chalhuayañam, Asnakon, aunque cae Costa Jaleo, mi Chalhuayaña, Asnata, Asnan, pero Tumpayata, Wak Trujillo, la hoja, Chalhuayaña, más fuerte ta asna con kay costanchik mantaj, kay costanchik tumpallatam asna, tumpa chalhuayata. Jarawachallata, ni sonchik, mianzuak Trujillo ama rexinchik, manin pure ganchik, pasanchik, chay me rexinchik en España, Willamuchkayke, chuak, tachat asna, porque fábrica, Kutachkanko, harina pescado, ta conserva con nosotros ya no muchkanko, chay paquete, camión nempe a nivel nacional distribuichkanko. Entonces, Piura, Lambayeque, chaykuna miki kay pescado pallaqtan. Chayman llapa chay hatun machu challwaqkuna apaykuchkanku. Tinchay miki wakpi mandakun kay challwata, wakpi barato kan inatin kay a nivel nacional barato, porque kay kustanchikunapiqa nallamiki chay pescadores artesanales nisqallan chaykuna apamuytaqa. Kunan punchao chalwa seguramente cuesta chayko larga. Ahí está, pues oglegona peleygona, así que todos los fujimoristas kusqana chikachkanki chikrikao. Kay precio kuna manan bajan gallacho oglegon peleygona, chay precio pim queda conga. Quizás chay temporada de que fenómeno del niño nisqan pasaptin tumpata bajaringa, pues porque fenómeno del niño jallarilin pim kachkanchik, agosto la pera. Jamuchkanraj, que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, chay pichja killaraj me falta kuchkanga. Chay primero que pisikonga, dos kay precio kuna mana bajangacho, oglegona pallaykona. Chayñatay más rimari kay mantaro mayuman seriki kay matachiko nisqanpi male mama matachikoraj kasqapas mayoja imam chay o sector matachiko. Kay mantaro laopi chaypis
carro riki huichikuyku wawqillaykuna pallaykuna kay jawqapi jawqamantaq kanmi takiypas chay takiychapiqa chaypis antes iskaytaqa challwarunku hurqurunku riki chay yakupi qhiqipachkaqta wakiqñataqsi chinkasqa kachkan mana tarishkankuchu mayuchu aparun hina chay carro kumpichu kachkan wañuymasqapas mana ya wakiq chinkarun y mana yachakunchu haykaya rirqaku chayraqchiki chay challwasqakuna nisunchik chay yanaparusqakuna porque challwasqa niskani porque carropas wak ukupimi kachkan may ukupi o putkallaña ukupi riki uchuychalla chay riki challwachka hina riki yanaparunku chay yanapasqakuna chay hurqusqakuna chay kisqakuna recuperakuspancha willakunqa paymi paypaqmi rirqaniku tantum rirqaniku juntam rirqa basullam rirqa nispa willakunqa riku wawqilla chay iskayllachu rirqapas porque kaypi nin wakin ocupantekunata wakin chay carropi riqkunatapas maskachkanku nispa riku wawqillaykuna panichallaykuna chayñataq chaynallataq arkipa Cusco arkipa chay sectorpipas accidente de tránsito pasakurusqa kay miniwanmi waqsarusqa hatun camionta kaq kaypi kachkan camion kay puntanpi chayrachkan chayman waqsarus winakurusqa total kay ñawpaqninta riki total destruyusqa camionapa minivan carromanpas parecikunñachu totalchata wakpi wañuy kakun ninmi wawqillaykuna pallaykuna minivanpiqa riki 20 pasajeros hina 18 pasajeros hinam riki puririn chay material de construcción apaq camionman qipanman riki winakurusqa kaypi niwachkanchik chunka kimisayuq wañukun tawañataq tawallas qipapiña último qipachapiña riq escaparullan kirisqa kachkanku chay pasakunkunan kay achikay pachapi iskay horas achikay pachata riki kay minivan accidentakurun wawqillaykuna pallaykuna BV BD687 empresa transporte ruso chay empresa transporte rusoman kay minivan pertenecesqa chay riki chukarusqa kay camión remolque nisqanman placa rodaje DOS 732 nisqanman chay riki sayachkarqa ñan patampi perdima rurachiki imaypichik ñan patampi sayarqa hinaptin qhipanta velocidad rispa riki winakurusqa wawqillaykuna pallaykuna kay sector pulpera vía red espinar condoroma nisqan lawpi como kay ñawpaqnin paqwaychata taqñurukun chaypi punta wañukuq chofer wawqillaykuna chofer wañukun paymi kasqa como Raúl Rómulo Guamaní Enríquez kimsa chunka suqtayuq chayñataq riki pasajerokuna chunka iskayniyuq chaynallataq kay camionpa dueñon o chofer nin nisqunchik kay camión apaq chofer Ángel Kisiyupanki Ninapkuro 72 años machuño kasqa paytas deteniykullankuña riki mana señalta churaspa chay camión sayakurqa señalta churanan riki karqa naspan chayta yachachkaspaña winakuruspan eso siqa riki kay minivanpa dueñon huchayuq o chofernin huchayuq pero mana señalta churaykuspa sayakurqa hinaspaqa riki kay camionero huchayuq ña wawqillaykuna pallaykuna qawarinkuñaman chay minivanpi mana kasqachu manifiesto de pasajeros pero ichaqa ñawinchaykunku sutinchaykunku wawqillaykuna pallaykuna pasajerokunata ñawinchaykunkuña chay según DNI-ninkuman hina y está achka NN kachkankuraq wañukun Raúl Rómulo Guamaní Enrique 36 años chofer kay phawachkanchik kay camión sayachkanqa hipanqa winakaramsqa
María Elena Copa, Lisette Norma Andrade, Isabel Irene Poma, Julio Silva R. Osvaldo Silcawi, Cheñata Okuarma, Sokta Watayo, Cheñata Jokuarma, Kimsa Watayo, Pareja Hospital Piñahuaño, Cusca. Cheñata Okuarmi, NN, Hukpasuarmi, NN, Hukpasuarmi, NN, Hukpasuarmi, NN, Hukpasjari, NN. Imagínate puro NN Nichkanchi, que como mana cancho manifiesto de pasajeros, enaptin NN tachuray con cuchara greque, chay huella dactilanis han, wanchayna tagreke kay rene con topachinga, co en aspachara garexin, rexichiwasonch, chay mi chay NN. Kirisjacona, Kirisja Roger Chara, Hospital Espinar, Nizamaparo, Maribel Chaya, Hospital Espinar, Chaya Kamakasja. Aman ognen gachara, ognen chaya, malayama. Chaynata iskay runakuna pas NN paytaqa Hospital Arquipaman si chayachinko Hospital Arquipaman tapas willakuy chayamuchkarqa ñam kirisqakunata chay rutapi kirisqakunata aparamunku chayarachimunku nispa listo challaña suyasqaku auxilianankupaq awqillaykuna panchallaykuna chaypi qhawachkanku tawichakuchkanku imaynanpin chay machu trailer sayakora pero derecho ya kasqa mana kurbapichu ay mina chay minivan apaq waka winakururqa waka derecho llam kasqa waqman hamukuchu mana ni kurbapachu kurbapi kana pukruchapi sayaron mana rikukurqachu chofer ninapaqpas wawqillaykuna suficiente espacio ñawchallay panchallay muyuchaykunanpaq hipanman winakuruchun a ver. Ña Ministerio Público, Policía, paykuna qhawachkanku ña chayñataqriki autoridadkuna asuykun chay levantamiento cadáver nisqan ruwanankupak chay wañuqkunata qugarinankupaq chay carro riki kay challwawachu Apurimac nisqan puriриq riki chay Espinar Cusco chay puriриq Espinar Cusco chayman puriриq kay Arequipa ninkunata riki chaysi chunka tawayuq hora mama achka hatun puririchika porque kaymanta Limaman chaynamiki chay ninriki kay pampachapim pampacha kachkanqa sumaq derechucha chaypi kay chofer como derecho ñañankaqna puñu shankarruta apamuq mana cuenta tukurqachu trailer sayarayakusqanta trailer mana señal churakuykuspatataq sayakurqa chaynapi kay accidente pássaro con wawqillaykuna pallaykuna chaynata iskayllaña kachkan kay partukunanchikmi noticias internacionales qam yaykunanchikpaq kay iskay warmakunas chinkaron wawqillaykuna pallaykunninsi chunka pichqayuq huknin chunka uqniyuq sonsuchayuq huknin chunka uqniyuq huknin chunka pichqayuq warmakunalla chinkaron payta ayllukuna maskachkan wawqillaykuna pallaykuna hina wasinmantas chinkaronman kasqa mana yachakunchu imaynay kayna kasqan maskachkan kay warmakunata imataq pasakurun kay asociación los Waranjales del distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray kay aeropuerto Laupe kay asociación Naranjales Nishan Mantas kay iskay warmakuna chinkaron huknin chunka pichqa huknin chunka uqniyuq imataq pasakun taytansi kutikusqa lluqsisqanmanta como cualquier padre de familia seguramente trabajaqrirqa chaymanta wasinman kutikurqa wasinman kutikun hinaptinsi wasin chaqwa kakuchkasqa llapa imatas llew tukuy pampaman huecoterapusqaku chaypam sutin desorden total tarrik huecoteronku chayman waqman kuchi wasitinas tarironku porque wasiqa siempre ordenasqa siempre imakunapas lugar chanman churasqamiki y chaynata tariron hinaspañataq riki chay warmakunachiki kay pukllaku imaymi chay desordenaronqa imata chay warmakuna rabiasparaq taytanqa chayaron riki chay punkuta kichaykuspa tariron hinaspan riki maskan warmakunataqa kanchu kay warmakuna huknin chay chunka pichqa watayuqpam sutin
Yosmi Yurun Rojas Vargas. Chayñataq kay chunkuqniyuq watachayuqpañataq Yerimi Josué Rojas Vargas. Iskayninpas Rojas Vargas kama. Chaynu awqillaykuna palaykuna. Taytan riki payman tumpachkan qanmi chaytaqa ruwaron qan imatas warmakuna ruwaronqa nispa ninku manam. Mullipataman serisqa herramientankuna recoge chaypi llamkapaku posiblemente herramienta recoge rispaqa constructor, ¿no? Albañil, constructor o gasfitero, algo así. O herrero, o no sé, o mecánico, chaypis kamanchik, pero herramienta ta imena mullipata perdeqa karamurqa. Atin si wasinman kutiramun, chay herramientankunata recogigamus kutiramun, porque mullipata mantarispan kutiramus pan wasita tariron total llapa imatapas tukuy pampapi. Qullqinpas kasqas pichqa waranja. Chay pristakamuspan si chay qullqita conseguirosqa. Y chaynallataq chaypi kachkantaq huk documentopas kay allpanmanta o terrenochanmanta terrenochankan chay documentopas. Entonces chay qullqitapas chay qullqi churanan desorden kachkan y chayta fiqakuyku kanñachu qullqi más 5.500 soles. Kaytaq kay warmakuna kaytaq ruwaron maskan warmakunata warmakuna kanchu chay iskaynin. Chay warmakunachu suarospan ripukun, pero no creo, porque chunka pichqa watayuq ariki mayorraqchuma sunsullaraqmi chay chunkuq watachayuqpas. Icha suwachu yaykuruspan taqwichakurqa kay warmakuna michakurqa warmakunatapas aparun. Porque taytan riki primero chay mullipatamanta kutin wasinta, wasin total desorden, total llapi imatapas tukuy pampa wischusqata naspan chay qullqi churananta qawaykun kanchu qullqi rabiarqa warmakunapas maskan warmakunapas kanchu. Manas kanchu documento chay alpa papelpas mana kanchu. Entonces pitaq chayta apakun, pitaq chay qullqita apakun papel nintinta. Chay kachkan riki hipótesis, yapataman repetisun chay warmakunachu maskachakuspan riki a propósito wikutikuspan riki suam aparun nispa ninanpaq chay qullqita qhipikuykuspa pasakunku, podría ser, chay alpa papeltapas apakusparaq, y chay suwachum yaykurqa hinaspa kay warmakuna michakuptinñataq chay warmakunatapas qhipirikuykuspa pasachikuraku, no sé, mana yachakunchu uqillaykuna palaykuna. Chaykunan qullqi maskayqa riki secundario, más bien warmakuna maskaypa uqillaykuna palaykuna ayllukuna tarikullachkan kay tayta maman. Aylluntinkuna, porque nichkanku secuestro imapas chakaron, chay warmakunata secuestraronku, porque yachan riki pim may chay suwasqanta, entonces chay warmaqa willakuronqa paymi suwarurqa nispa, entonces mejor riki secuestraronku. Podría ser. Es un caso awqillaykuna palaykuna kay riki policíakuna autoridadkunapa investigananpaq kachkan wawqichalay panchalay. Es un medio raro kay caso, medio raro kay caso wawqillaykuna panichalyaykuna. Chaynallataq tukupananchikpaq kay partemanta empresa de transportes Etupsa kay Berdicha A 73
chaytas kay motope wawqilakuna pallaykuna motope hayparon pasaron hinaspa balata kachaykuron kay empresa Echupsa 73 ta kay pasakuron kay sector San Gabriel pusaq chunka pusaqniyuq balataraq kachaykusaku wawqillaykuna pallaykuna y chay asalto kachkan registrasqa cámara de seguridad nisqanpi chaysi kunan por seguridad chay empresariokuna mejor tumpata susikachaykunaqa ama llamkasunchikchu nispanku suspendiykunku trabajonkutapas wawqillaykuna pallaykuna ahí está Lima está inseguridad wawqillaykuna pallaykuna total kay mama Fujimori llapa militartam calleman hurqumuspa chaywanmi kay inseguridadta pinsiduchin nispa paykutakuchkan pero manaraq riki imachay faltachkan algún documento alguna norma kay militarkuna autorizanan imachach faltachkan manaraq actuachkanraqchu chaymanta rimachkan riki faltachkanmi imachankunapas chay tukuruspam riki militarkunata mandaykamunqa calleman cuidananpaq nispam tumpata rimachkanku wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa noticias internacionales qam yaykusunchik kay noticias internacionales wawqillaykuna panichallaykuna chaynaqa sigisunchik wawqillaykuna pallaykuna con noticias internacionales nisqanwan a ver qallasunchik ya kay Estados Unidos Washington kaypi niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos man yaykunapaqsi total estricto kakuchkan control wawqillaykuna pallaykuna manas pipas maypas faciltaqa atinqañachu Estados Unidos yaykuyta chay visado nisqanpaqa solicitakunki visado tinatinqa sumaqtas investigaykusunki por ejemplo ñuqaman mana Juanqakuchu visadota solicitaptiqa mana solicitanichu pero sichum ñuqa solicitacuyman hinaptinqa mana Juanqakuchu imaynanpi porque contrapimi rimachkanchik publicachkanchik redes socialeskunapi comentachkanchik kay programanchikpi siempre rimachkanchik así que me den visado a Estados Unidos niritapas munanchikchu pero a veces Estados Unidos nintama avionkuna wak Europa la muklawkunaman rin a veces munay mana munay chayanayki riki avión cambiakunaykipa y chay yaykuypi mana dejarusunkichu chay llakiqkachkan si ñuqa viajayta munayman hukaqnin llaqtaman Estados Unidos ninta mejor en vez de Estados Unidos huklaw ninta rikirina entonces kaypis Estados Unidos nichkan redes sociales tapas hawachkasaqkuñam kunanqa nin qam redes sociales pe WhatsApp pe TikTok pe Instagram pe cuenta X ningún kunanqa chaypi mayjinpipas comentaykunki utaq publicaykunki kay Estados Unidos pa contrampi kaqta o sea chay a veces qariki mana necesario publicayninchik simplemente tarirunchik ukwillakuyta hinaspariki repost posteaykunchik postearnin chayriki ñuqanchik chay publicacionta chay perfilninchikpi publicaykunchik chaypam sutin repost inglesñam chay qariki
Entonces, hasta chaykunatapas jawarishkanja. ¿Ah? Incluye periodistas extranjeros, así que si algún periodista de Estados Unidos contra Perimarja, ya no va a poder entrar a Estados Unidos. Mana chaylla cholita kay Donald Trump Jorge kay kamun Estados Unidos mantari más paja. Mana ñakanñachu turismo por nacimiento imataq chay. Puntatam costumbrajko manaraj kay Donald Trump yaykuruspa llapa migrantekunata hatikachachkaptin warmikuna wiksayoq karuspaqa a propósito yaykuqku aunque sea turistallapas, aunque sea purikuqllapas, turismo purikuq riki chaypaqa riki kimsa killallam yaykunayki wiksayoq yaykuqku hinaspa wakpi wachakuruq hinata wawachanqa riki nacionalidad estadounidense. Como cualquiera, como le riki ninmi, por ejemplo, riki panichay riwaq Boliviata o Chilita o Ecuadorta, wiksayoq. Ña riki tiempuyki cerca muchkaptin ña wakpi wachakuruq, warmachayki wakpi registrasqa como hamu taytamaman kanki peruano, pero chaykaqa extranjero. Igual cualquier extranjero que Perú man yaykumun, igualito es la ley. Hayka venezolano kunataq kaypi wachakuronku, kimsa wata kaykuspi chay warmakunaqa nacionalidad peruana kachkan de niño, aunque taytamaman extranjero kaptinpas. Y chaynata acostumbraqku Estados Unidos a propósito rikao, porque como warma chaña estadounidense ñatin chay cuentowan taytamamanpas wakpiña yachakuq wawata atendisaq, porque asichun hurquranqaku o aviaronqaku imaynatataq ñuqayku wawa naspariki mejor llakipayallamantaña wawa estadounidense kasqanrayku taytamamanman visadokunatapas huqku riki chay Estados Unidos piña kidakunanpaq llamkapakunanpaq yachakunanpaq. Chaytapas kunan leytas hurquykamanas prohibirachin, prohibido turismo por nacimiento nispa chaynanpata churayka. Turistakuna riki hamun hinaspa kaypi churarun wachakurunku chayllaqa estadounidense ña y wawanku chiki estadounidense pero kikinkuq mana, entonces kunanqa manaña chay kanqañachu. Entonces may nacionalidad niyuqtaq kanqa chay wawakuna. Seguramente kaypi gobierno de Estados Unidos kamunqa nacionalidad ninqa kanqa maypim chay wawa o pipa maypa wawanmi chay wawa o pipa maypa churinmi chay wawa, entonces chay tayta mamanpa llaqtanpa sutinta apakunan ninrik wawqillaykuna pallaykuna. Se viene ese caso, aunque nichkanku juezkunaqa Estados Unidos pega kay Estados Unidos pe nasikuqa estadounidense miki manam chayta harkakuswanchu hasta hampas Donald Trump, porque Donald Trump riki migrante pa churinsi mana riki awelunkumanta estadounidensechu, es inmigrante taytan riki risqa Estados Unidos Donald Trump taytan y chaypa churin riki wakpi nasikurun ya es estadounidense. Mana pay chayta cuentata hukunchu de que kikinpas extranjero warmichanpas actual warmichan pay eso se gariga tayta mamante yaykurun riki kayna llamkapakuq sumllalla hinaspa kunan Donald Trump casarakurun, es primera dama. Bueno, chayrikuna pasakuchik con Estados Unidos wawqillaykuna illaqkunapaq kay llakiqa Estados Unidos illay munaqkunapaq. Chaynataq kay volcán Guatemala mama Guatemalapis volcán rikayna pututukuyta qallakuykun ari kay urbidasninchikpis kay Perupi igual qusniykuchkaron qayninpaq kunanpas Guatemalapa wawqillaykuna pallaykuna chay volcán qusniykuy pututukuyta qallakuykun chaynapis chay Guatemalapi gobierno nikurun estado de alerta nacional nispa
chay volcanmantas lluqsikamuyta qallakuyku uchpa, chaynataq chay gases nisqan, chaynataq material incandescente ima chay volcanmantaqa riki nina lluqsikamun, chay lava volcánica chaykunas lluqsimuchka wawqillaykuna pallaykuna, chaysi wakpi autoridadkuna nikurun ama chay cercanman asuykunkichikchu, qunqaytataq chay volcanpa aqtumusqan chay uchpapas wichi ima musunkichikman hawaykichikman, utaq chay gas nintapas upia imarunkichikpas samarunkichikpas ama asuykuychikchu ama chay munanpaq wakiqa riki curioseaspa chay asuykunqakupas hasta chay ninakamapas ama chaykunatapas ruranankuchu, más bien si kanan reserva de agua yakuyki kanan botellapi willpusqa porque chay husniqa chay uchpanqa yakumanpas chay sikya yaku puriqmanpas yaykuruspan hachacharun, imaynam kay uchpa yakuta wichuykunki kay yaku puriq yakuman chaynariku ligiallaña. Entonces mejor para evitar kanansi yaku de reserva mikuypas sumaq churasqa kayta deben qunqayta riki manapas pasi ima karunqachu chay mikunapaq y chayñataq mascarillatapas utilizaychiktaq nispa wawqillaykuna pallaykuna nichkanku wak Guatemalapi kay pachakuyun wawqillaykuna pallaykuna kay semanata achka kutita pasakuyku Huancayutapas yapaykunraq kimsa pichqan tupuq riki achka kutita pasakurqa kay semanata hanim semanamantaraq kay Perupi y huk lawkunapipas. Entonces qawanlla riki kaypipas kananchik qunqayta kay sunanchikkunapipas kaptin riki ayqirinapaq wawqillaykuna pallaykuna waqay hasta declaración de alerta nacional nisqankama haykurusqa kay Guatemala suyutapas. Chaynata wawqillaykuna pallaykuna chaynata rimachkarqanchik kay Brasilmanta hayninpakuna kay Lula da Silvas chay iskay comisionadota Donald Trump comisionadon mandasqanta riki mandarqa especial kay consejo electoral nisqanwan parlananpaq chay mandaqninkunamansi riki mana visata husqachu kay Brasilman yaykuspa chay parlananpaq chaymantas kunan Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna vengakurun chay embajadora de Brasil tarikuchkan Brasilpi Washingtonpi kay embajadora de Brasil tarikuchkan Washingtonpi chay embajadorapa visantas cortarapun chaypas utin cancelar chay embajadora de Brasil en Washington kasqa María Luisa Biotti tendré que como mana yaykuchirqachu Donald Trump chay mandasqankunata por venganza embajadorninpa visanta cortarapun wawqillaykuna pallaykuna. Así es Estados Unidos vengativo wawqillaykuna pallaykuna, es vengativo de todos los vengativos. Chaywan vengakuchkankunan chay Lula da Silvata. Kay visanta quitaspan. Y chaytami que kay derecha casta acostumbran a nivel mundial pues wawqillaykuna pallaykuna chay mañallatam que apanku. Igual que hay Fujimorista, que hay Perú, pues igual, ¿no?
Chayna pasakuchka wawqiykuna panichallaykuna mas rimari kay programallanchikpi. Chaynata wawqiykuna palaykuna chaynallataq hamuchkan eclipse solar wak Europapaq killa riki tapaykunqa intita chaypam eclipse solar chay watan pasakun llaqta wata hina haynin pasaq watapi kay Estados Unidosta iskay kutita pasarqa cruzchakusparaq. Y kunanqa Estados Unidos yaykuykun total crisis, tanto económicamente, tanto kay hasta migrantikuna hatikachaypas, total Estados Unidos kakuchkan wawqillaykuna palaykuna, total. Uraylawmanta Mexikomanta qallaykuspa nayman huk eclipse pasarqa, Españata hukñata wak hanay Alaskamanta qallaykamos kaylawman hinaspa kay México tupanin hanan llaqtachallapiña chay cruzchakurqaraq chayta yachkanchik y chay señas karqa Estados Unidos yaykuyku total crisis políticamente, económicamente, migracionalmente, o sea, poblacionalmente. Lliwchapa wawqillaykuna palaykuna paqay llakisi kachkan Estados Unidos nichkanku. Aunque gobierno, prensa mana chaykunata publicamuchkankuchu, pues pakachkanku. Mana chayllachu chaqay guerramanpas haykukuykun. Ta guerra Israel, Estados Unidos, Iranwan wawqichaykuna panchaykuna. Guerra kakuchkan. Kunanñataq kay Europata kay eclipse solar churaykullanqa principalmente Españamanta chay problema qallarinqa seguramente. Porque hinaspas watamanñataq yapapanqa hinaspas seguramente cruzanqaña. Entonces España creo que viene decadencia para España ya wawqillaykuna pallaykuna mama. Yapa criolunchikunapa madre patria sufrimiento yaykunqa. Ahí está el rey de España hamurqaraq kay Peruman kay mama Keiko saludaq honqurachi mama Keikopas reyninchik madre patria nispan chaskikurqa mana madre patrianchikchu wawqillaykuna palaykuna. Son madrasta llapa invasorkunapa mamanmi. Si bien es cierto kanchik mana puruchañachu, somos mestizos, aunque mestizo kaspapas mana España yawarninchikta ñuqanchik munanchikchu, nosotros somos sangre inca wawqillaykuna palaykuna, de los huaris, y de los primeros pobladores del Piquimachay, según ciencia, Biblia según ciencia, 20.000, 30.000 años antes, pero Biblia manginagare que será pues 2.000, 3.000 años antes, bueno, uktagma ciencia panisjan Biblia gare que sukta waranga watallarak si pacha Biblia manginag, pero según ciencia maninañatak 20.000, 30.000 años, runagona. Entonces, esa es madre patria, pues, ¿no? Guataman, Cajla, Cutipán, Janichkan, que España se viene destrucción de España. España es parte de OTAN, Europa. Con España ta imaya jatigaramgapas. Taytaymi mamaymi abueloykuna rimaq kaynata puntamanta kay qari mana
taytamamay rimas hayan seguramente uyayarqaku taytamanmanta abuelunkumanta y chayna rikaw naptinmi niq inti wañun qhari wañunanpaq nispa rimaq killa wañun warmi wañunanpaq mana wañunallanpaqchu sino warmi saschakuyman chayananpaq warmi chinkananpaq yachkani kay 1980 watapi kay Perupipas karqam chay eclipse total tutakuykurqa kay Perupi aspa hatiqnin watakunapipas hamurqam chay eclipse tim kay Perú yaykurqanchik total crisis chay terrorismo qallaqaykurqa chaymanta rantikuy peruanupa llapa imanpas rantikuy ñuqanchik yachayllaña yachapakuchkanchik extranjerollañam lliw dueño imanchikwanpas chaypi tarikuchkanchik y kunankama mana lluqsichkanchikchu eclipse lunar nisqanpas kakurqataq rikaw entonces chayqa nichkanchik abuelukunam rimaq inti wañun hinaptinmi qarikuna wañun chinkayman chayan sachakuyman chayan nispa rimaqta y chay pasakuchkan Estados Unidospi rimarqanchik chay eclipsekuna pasaptin imachik hamuchkan Estados Unidospa nispa nirqanchik chay wata uyariqkuna seguramente uyariwarqankichik chaypi rimarqanchikmi chaynata chaqaykunan qhawachkanchik kay Donald Trump chay Joe Biden presidente kachkaptinmi chay karqa ahora se viene este 12 de agosto kuna imaynam rimachkanchik kay eclipsemanta porque kay 12 de agosto, 12 de agosto es miércoles, kay miércoles 12 de agosto tas eclipse total wak Europata churaygullanqa mana kay Perupiqa ni hawasunpas ni musyasunpas ni yachasunpas ñuqanchik kachkasunchik tuta España kachkanqariki inti wañu desde abuelukunamanta pacha kay inti kayna tutaykuptinqa siempre rimay kaq wakiq chay profecías nisqan rimaqkuna utaq kay hawaqkuna niqku kaychiki pasakunqa wakchiki pasakunqa tayta inti wañuchkan yawarta waqachkan nispa porque yawaryan sumaqta tapachaykuptinqa señas chay señas nispa rimaqku punta abuelukunamanta chaychik inkakunapa tiempunpi astawan chay hawakuyqa kakuq incluso inti wañunakuna inti watanakunapas kakuq riki chay inti watanakunapi chay inti wañuykunata hawaqku kuna kay Servicio Nacional de Administración Aeronáutica y Espacio NASA paykunapas hawachkanqakus kay fenómeno solar nisqanta wak Europapi así que se viene un eclipse tremendo kay Europapaq incluso ña fichankunata churaskan wakiqa ña mayninkuna pasanqa eclipse total seguramente kaypipas qhawarichkasunchik kay miércoles punchawta miércoles tutata ña kaypi qhawasunchik o mana chayqa sábado domingopa ñapas churaykusunchik nishu largo rimana kaptinqa ahí se viene wawqillaykuna pallaykuna wataman kutipanqa entonces ya 12 de agosto kay miércoles llataña kay eclipse solar qhaninpakuna rimarqanchikñapas kanqas Europapi eclipse solar kunan wata eclipse nisqanchik aysi kunan ancha nisyu kanqa y chaytapas kunan nichkanku bueno kay eclipse solarwanqa ima señaschiki kachkan Europapaq fin del mundo imatachik kayqa anunciachkan nichkanku wawqillaykuna pallaykuna fin del mundo imatachik anunciachkan nichkan rika igual kay haykapim hayna watachu pasaq watapichu karqañam eclipse wak Medio Oriente pipas hinaptin chaypipas chayna rimay karqa chaqay guerrapi kachkan Medio Oriente kunan España yaykuykunqa entonces España chay eclipse yaykuptinqa kay fenómeno del niño chumasta imarunqapas Españata guerrachu imaya sachakuy porque cualquier cosa puede pasar hinaspataq científicokunapas tukuytam rimamuchkanku kunanqa manam pastorkunallañachu se viene gran destrucción imaninkum chay según Bibliaman hina
Imachahuaninkom, tribulación, ¿no? Si viene la gran tribulación, niskanko auklegon bachachalauya. Chanta tukupachananchipaj, kunan tukupaña samananchikpaj, tumpa pisipasjenachos mikachkanchik. Corea del Sur pasó auklegon, pero hainen bakuna rimarkanchik ña Europa manta. España, Francia, Italia. Pues nina Europa y kakuchkan nina raura irona suaño konse. Europa y wanirgan chaymanta kay pasak domingo tañata o sábado domingo rimarkanchik Estados Unidos manta. Estados Unidos pips igual kakuchkan Europa y kay este lado man kay oeste lado man avanzamos kan kay semana konata y nace más Europa y kakuchkan hasta 40 grados nispariki. Con añata rimasun chewa Corea del Sur. Añari marganchiña Japón mantaps Japón pips igual Europa y kakuchkan niskanko. Conan Corea del Sur chay mandaña kay reporte chay kamon conan se kay Corea del Sur Seúl niskanta haypay kuchkan 40 grados Europa y wawqillaykuna pallaykuna 40 grados Celsius Seúl kunan hayna punchaw viernes carga kayna nishu Europa y kasqas kay 2018 watapi wawqillaykuna pallaykuna. Kay 2018 watapis kay nisho ta Europa kusqa kay Corea del Sur ta kay Seúl nisqanta tinkunan 2026 pi yapay con nisho taraj kunan kay agencia surcoreana de noticias Yumhang nisqan wawqillaykuna pallaykuna Javarichkanko, Inastopuchkanko, kay temperatura de temperatura, medición de temperatura por la Administración Meteorológica de Corea, Kama, Chainta Kamas, Javarichkanko, Naspas, Jaina Punchao a la 1:30 de la tarde, Tupuykushaku, Natin, kay Europa, y pasca 40.2 grados, mama. Chay serona pasca Europa mana que yo canchilao pero ancho seguramente algún momento kanga porque Biblia penich kan ronatas ka inte wanchen ganchamek chay khalachkanya ñas rona kona wañu kunya kay Seúlpe kay Corea del Sur nisqanpi achka Rupaywan wañukunku awqillaykuna pallaykuna. Desde 1 de agosto nisqanmantas kay Rupay Seúlman chayakuykunan 8 de agosto pi kachkancha semanaña Rupay máxima temperatura nisqan 41.8 grados 41 casi 42 grados man chayachkan kay temperatura kay Seúl pawqillaykuna pallaykuna achachallao Rupay imachiki kay Rupayqa nispachu takichakan o himnuchukanpis pinsankichu Rupayllawan runa wañusanta chiriwanpis runa wañunmi chiriwanqariki narunmi chiri pasaykun rankachurun uqatarun hinaspan wañukunku riki pero sumaq aja trago tomasqa mana wañukunkuchu kawsanku porque tanto trago riki Rupaypis wañuchintaqa Rupay wañuchin ninmiki ahorita Bibliapi nishkanmi uk partichapi uk punchaw chaymanta rimasunchik rimarqanchikñachus no intis nishuta rupamun hinaspas runata kankarunqa wañurachinqa achichalao chay tiempoman chayachkanchik imaynaya chay patallanraqmi kaykunaqa nispam kikin científicokuna niwachkanchik patachallanraqsi kaykuna Bueno, eso acá tukuchaykunchik ripuchakunchik son 9:16 de la noche pajarengama tutamantakama Rimarininchi Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa